Shwaba I pastor inwan hagani ka por mentang ya sngoi ka tin ka jong blengi dan ru ya ka jing phla hagani ka por ka menta ya ka bangan khat ru mo ya ikong rosabel kharluki dan ban ya thu ya ka e ka bo blei ule ha ka ji im ka jong I Yero itrai. Masungu kat bakadang wan mendia na mengalami na mawala na layeng syah kali wan kata ka jop si ang kuan mata si pin pen krau yang yes jisu papangan pen krau pi papa bang blak ban klet ik jing bahai ka jong pi ya ba pila le shibun papa kini khandai tili ki banai la debi I sha papa kita ka ji andre hakat andre kar bakadang wan Ang huwag po pa nganiyang ta kajing silur po pa ban sakhi ya pi badi tang mo pi po pa bas ngau tu badi tang mo pi po pa ji su bale bhai nga pat kum ju akan ni ka por mungin phai nak si pol si bening kong tesel ni kalong basan dekat bakat prabo ong hai ki ki baro to pin ai ke jingu na mar kani ken kalong ka man ublei hau kris jisu huwag ngaru ngalong ka khuan ju ublei da kajing so komen pada kajing so ko ngu ya ke ibu tra la pen kham ti kat kum tien ju ko ju ublei apen ko ngu akan ni ke jan miet ban shu ngo ban shu ai ngu ba utran ma utral be abha palat ya ke ka kam bang le bat ka don kata kam bang tre po office boro bor ki te ki pos juri tien kam ju don mi kanu problem juri tien ki bir ki yo tu lap kam juri ban yo ti de tang ha do news de mata arja pusau tiap na kanu ka daw tiap na kanu ka daw ka sarkar kam tre shu ban tien ki te ki pos bat kum ta Keladon kata gaji ka bakrau kalau na gaji bangai simen maka deban pe ya kata ramutua kala bu jing kala bu jing jar kelayat kita ki puar kelayat ki desngi don kita ki employees ki balak ban penbiang kita kot istilah badon ki bamlak ban penbiang bot kumta kala siam jenjar bot kumta ki wan ban ongkong ni medon kata bot kumta kala bu jenjar yang ngar kum ju bateng teng mangap iti parlong ju ong long de am ni ron te se jan ong long om tang ju wat na kita ki file berem ki file balak ja ban wat kita ki appointment order ban wat kita ki ibra khoi ki ba ia mengilak ban penbiang kita ki genuine documents ong no mo malek ban produce hakamat ka sarkar kadam don ni kita ka sarkam itu kam ritin hiru kita pus bat kimyo tu lob hiru kita kalaya hadu khandai tili ki banai bat kumta trei ya kata kam ka ju ka kam trei kata ban nga hiru shimet teng asngau thaj asul wa teng matang shile hakamra Syupliat iya kaju ki beri kiwan ki wan bat ongkong kala long kum do kong la long kum do kong kalau long kum do ngam julak ban ai ke jubak ong penbiang syokot isla jong pi ngin si penpet mo ngin si penpet te ki ong to te ki le ki vision ki ba per ting ki ong kong don shu la ja kata te kum ta ni haban ya wan haban zirok sa balik pan obat po gomen ru ban penbiang ye ke ba sor ka don kam Ti kum ta ki sngi ki por ki yahat kum ta shu tre shu telon kum ta ki beri ki miyo ku tulop nga maroi nge jenjar ki don de hadu kat no teli shu kita ki beri mo bat kum ta hadang amin jing tre ru hakeling jong papa jisu le menu papa ki kot islakim biang tu papa le menu papa shanongan wat ti kum ta habang poi hieng man ga jan miet ni thoi fi mangabi mengi judon kata ka evening of thanksgiving Waman gajan miet hadu mene jan miet usya bangan wan shania mangabi meng lapan kentang ong mai ngale ban ai kajing phalami ong to ong let da kajing shilur taman gajan miet hayeng judon kataka kala long ka rutin bangin don kata evening of thanksgiving bat kumta judwai bi me barbor ngi pelut kapor man ngi bo ikan ka banta long ka mat bakong san bat kumta Jisu pen uyathu bat kumta bangi pulek tian jo uble nak kitab ba basa jo moses ba jing khen ba ong kasa arbu pra ba ong kat kum ba pleken hagi skor janga kum teruk ngale pi bat abang la pusan ni kita ki tian ong mai ini tian kilong ba ko dor ong hapleng la dangi ngi pen sngau la ni kira nek skor jing jisu unle tembe bat kumta ngi la pen duai kan ka banta mangle thu ong papa jisu kalong kumta te papa kalong kumta papa ga shem jing papa gidon ki employees si balak man pen biang gidon ki employees ba malak ban penbiang ong shanu kan popangan le par kum tangi duai man ka janmiet man ka por bar habang don hek jing train ngajira ong papa peni se papa da kanu kala le da kanu kan tien le khanam ba kini ki employees ki betong ki lab spos ne mo shong no ki pos bayam bam de itu da sarkar bikin yo tu lap te papa ar kum ta kala yat ka por kala yat ki sngi ki ya ki kanai tili ki bnaim tip yat ko menu ka jibon kam ka jing stet tip ju don por ke ila shulap mir be ki le long mo shtre ki ju bar kum ta man ka siman ka por be imbe ngi dem be ngi duai bat kum ju utrar open pau shu bu ang khuan puli na ka kitab ka ba
Lagi kita bawa arjo Moses kat Exodus kalau berkat sau, kat lai kat sau tu pinsiam bau tiu Moses lu orang tu buat what shape tiang, tu sangat tu kami, nama kini ki jeb igi pelih kan ni sepinum isu kila nunru, ripin i bagai jipen em ke bau tahu unliak, nama kata kadau utrai, uang bangan liak uang bang susngap jar sutrai ben kata karuan ke mesia makat ji em jangan kat bangin doai kata Thanksgiving jan miat bi mai. Kawan kata kami siam ke uji sukun tu nak kini kentian uang yang snap jar kuan yang latip mengapi sutrai ben kuan ada pilih cinta sutrai yang untuk papa nurut siapa papa ngan lek cintai ngan trai be ngan snap jar papa ke berkat kalong ngan subuti be kami papa melak tip kami radang sirang papa ngatip ba tangkoi papa ngong ham ya ngong papa ji supaya minum peli aranya habang trai kini kang trai dak jing be cemia mang trai dak tak jirap cemia papa bat kum ta kalong sisa barum ta Mulai doai be man kasi man kapor mjuklet ya kita menta step min ibu be ki doai ka nong so sen ki beriau makan nai teli ki bana ki ya klem tulam klem don ka baham ka di klem ki wan banduat ngai ki ongkong le dua ka ba skol ngi mio shu kum tang ong tong om leleng ong pesini pdm ki bangian ki sngap jar tong ong youtube pdm ki bangian te ki sngap jar Tik isnap jar em tina tang ong pesini kowe kalat ka bangil ha ban shulep im ta wot direct be em kata bangin yuak be kata ka kamba ni black la da fi syunget be khot karpat kerdeng jung jisu ra fi ong jisu irap hakan de ko por pin iki kamba don kita ki buan em don ki ba don ki ong hot kong ba don pat ki wei em kir khia ti nga ju ong ki wajur wat jur khia waju pelong kam kai ong kania ka de ka kam yap kam em jong phi ada phir khia ka long te kum tang ong la da phir khia Pinum yo of jisu bat kum tak lapen kan ma ya hawa kilet maki em ka penonya ha tu kapur em ka pen kan ma ya ong ba naka gospel jelokas ba usa khat prang te ong ba tila don to we ka teng kulo fas ulong tang mo me uno we mem tiap e belaja ha Jerusalem hakini kisngi bat ngaru habang i te ki beriau habang pe i te ki beriau em ya ka dor kmat jongki ngong tra bele kilong nong we habang ong ki duai habang ong ka teng jisu bale trai kilong nong we kumta ka pelingo inga ong tra la da jah kan ko pamiwan ban sim no chano kan ko pakin len te kumta ong to pamli lei po paji sum lei ngi doai be sibet mo jis gin continue be ka Thanksgiving evening Thanksgiving tinga doai ngi itu kumta bat kumta habiki war ngai pen sngo ki ong lei utra uspen baik bin abeneng ngate maroi simet nga doai ngi sa nam ta gi am jupi pin si isi sen ka si utra ucele ki kamba bat kumta ki por kumta bat kadan ko ikapor na kan ma bang yo banduan sekni ka ia ka healing service bu pastor Wednesday ngai itu pastor tiang lai thui pastor yang pihak ban pej me phi kita ngoi aban pej manga pastor ka ek la ban khia tium tai pastor ilabu ke ji duai kerpang ta jeng yang tra la ban shet ye phi ba phin trei ki sakam ngoi ngoi pastor mli lai tium tak la don ka por ke sin jam jong ha em bang la sim ngala ar sin jam em ong tra ngan ino ngi kam la bu ke ji duai bi me em ong tra la shala shain ino ngi kam mala song ya matri ka ju umi ka risol umi ka ta ju bab no bulai tium ta dala mut ban le pasing trai kata ka ki kot islaban penbiang biang rekom tala sengap ndok kum tu la trai biang ya la penbiang shi biang boyo ke elan penbiang la kompal kat ni kita ki format la penbiang ban patch po gomen te kum ta la ayat ki por la ayat ki sngi ki por ba shibu ba ki jindwai I pastor ban te ong pastor dwai mo pastor I shi dwai ong to te tat hadu ka hamni ni khandai bana jo bana September em hi arbusan ikhwat inga ong kong yung arpun nyau trek kan sadon kemiting bani keren bak sarkar kum ta sa ong very good God will open the way kum ta I tangale urut kamera lelu kamera ngadoi ong trai jisu yo inga penbiang be fi mo kong ikhwat islaki berkhoi penbiang ping okay sangan penbiang ong kila biang lupa samlei lei re yang tanga duai tela la kuat nga yu tanga le ngan tanga da syong meh kali nge slok be uji papa jisu la arpun nyot papa ngin kan no meeting te nga papa ki tu kuat sa thai kila biang mo papa te kawan kata ong la biang khon be lei pi su submit ing tu ngla tep manga yang I thui meng ong bei arpun nyot tere kan don ke meeting te kum tu ya duai be bi meng ya duai bi mei kum tu I duai shir hem be mei kum tu te ya duai shir hem be mei kum tu am de haka arpun re tere men stem atau ong ya dua arpun re tere men step kum tu kat banang idang dep kata morning service be meng ya duai tengele kamera nga khang jing khang tengah syong ong tu nga duai te kesan kat bang dengan duai kadi keti jonga ka shupli ringkhat be kan ka jiroi sam kalong ba khandai phong on puli kan ka puan ka nomba khandai phong khot ba khat san bahadu ka ba
kat nyo em ko ba atu pen kadang yang hidang step pada kejing isneg jomia bangin yo shat kemen bas ngo kemen borok kisngi jongi tu pen kemen yang i kat bukum kita kisngi bamela penjenjar yang i bat kita kisnem haki bangi la yo i ya kejing sniu tu ai bakan pau ka kam jomia cheki khon joki tu kau jing itanan jong utrai ublei jongi kan pau halor jongi ban pen scam bat pen scam mamia yiki kam ki kiti jongi halor jongi shisha ken tu pen scam mamia ya ka kam ki kiti jongi bat kum ta kini ki dikhat abang polis yang ong yes Jesus ong yes thank you Jesus kini dikhat ong ki dei shisha ku pa ki kam mang betre manghang ok publish buan dang step habang awat e khamat jemi kum ka yang habang iwat khamat jemi me pen kadang yang adang step dah kata ke jing kemen be ong ba men le isnei bat kum ju kan dikhat ba khasan baya day baba kam mengatrai mengab om memet pen kemen yang i kat bukum kita ki sngi ba mele pen jaring ho de shisha ki knai tli ki banai kilong knai tli ki banai kilong ki banai ki ba ngamla syuban perkhat kilong ki jing juat ki jing e ki jing sok sat ki kam ki jam ring anyu ko pa ha news nam ha kini ngai i ba ka don ke ji ko lain ba ktian ba kho jeme bat kum tarmi om memet pen pau ya kata buram ha ki syakri jeme ngo ho ku pangalong syakri jeme ka syuko ngo bet ko pa ban trai ya kene ka kam hapo jitela kolong ka kam ka ringa tiap ku pa bamen pen scam ni kan ya borok da kata buram jeme bat kum ta sa si por kat bang nang syong nang pusan ni kini ifuan ni pastor bentei alpun terek te kare ko fuan ani lalingu aring ikoling pastor bentei te nga syami pastor ong yoro utra te pastor bentei ong pinong ko mendong ong ya bet ya piang pastor te kum ta ngai tu piang ong pastor kelasai kan meeting em ya kini te pastor bani kan sarkar oh kum tang ong to subah pastor duai te kum tu yang bat yang ka phone bi la duai kum tai la islot yang ong pastor ngang net scam baki ibro ka outcome ka rumin ka ta meeting kalong perfect kalong 100% bat kum ta da ke jing kemen da ke jing kemen ti pastor ila buak ngai thu ime dong tangap ime ila anyu apo ing shit jang yang ong mei ong anyu ila de job ikini ki jing ki kam ki jam mo ble ulawan jungo shua arsut ulawan shua advance coba long meeting ble ulawan advance mai te kum tang le spo jing trai adap de jing kemen bakra kaling ong yero ime papa melong bakra ong dalong ngan wan menta papa shmi te kum ta habang apo jing trai em adap de jing kemen bakra tum tu officer ngai ong hila biang kon ko sang ong la biang sa te ngele yi ong sa ngong praise the Lord miracle kala aja yang boleh ngong utrai lawan jong advance ya ke kam bangalek kilong kam bajuat ya ka baka office ngi ka don utrai de ban la lo syaki kam ke jamboro boro sa ki la be reti ong kumtang ho ong pasoban te la bo jirai kerpang ki kam ke jamboro boro kilo ke jepan ya basta jubilei pemtang ong i thank you sir tinggal spok kamera isu so komen be kata ke sngimu apro tereng so komen bang tip ka outcome kalong babiang kalong effective kalong very good result dia kumta hakar punya utrik kita lek kita ki meeting madam penbiang ki kuat gislaru kamlong babiang madam don kita ki supporting documents babiang ru kesorkar kam lak ban pediang lak ban proof ya ki bagi kita genuine employees hak ban don kita ki document supporting documents ki babiang ban proof bagi long kita ki employees ki basyurung kum tua ibu syurung kum tu melani subsidi employees sebab kum talak penbiang kum tangi lak bu jin duai kum tak ki lek kita ki usaha jungi ki lak ra itu kuat gisla kum ta ta adalah janmiat i work kila white ke meeting be khot ngi Hongkong yang tu meeting kala biang ki bro khot kila ya biang hang ta bat i ngong thank you Jesus ngong i yang tai sang thank you Jesus you have did miracle and you did wonderful job thank you Jesus tiang ngong i tai sang thank you Jesus hang ta ngafun ni meng ong mai ngafun ni me si ong mai ngong ki kam ki jam ki at be renti mai ong to khun le ong anyu utrai teum ta i tai DC convey nga good news ong ba in sle hi makin po government ban ai ya kata karai bakin sle hi miki ban le na dong shedong ban pelai ikut tulap okay thank you Jesus ong lilai ila de ban job ibarat ibah ki ban wan ke bakrak ban wan iri tang ibarat bengin shi bengin hap shiken ter be ko maktin ju bele ko ong bat kum ta kala long shisha bat kum ta habaki wan ki breng om lelai utra le ki kamba phala ya ya be ka por kaya ka saja bak pinsi kata ka result babha bat kum ta de hakani ka live trek jo bana Oktober kalawan kata ka official kalau ta good news semua kata ka official order bawan ka bapen scam ki baka sarkar ka ai artli ki kenduan hang tu baningkong ko ong ba man la man pelai tulop no kita ki brie bampat yuta tang po sau banai bar kum tang amas ni ta sti nga syong behek atau po jaka syong nga bukti kemuju hikai pasal menteng bukti anta
Bukti yang tang ong thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Ngadoi yang tang em ngada ayu ang kublei shibun Jesus kini ki kendai tili ki benai. Ada ban I kata ke jing ka ba krak bam don manu balak ban skul tua. Di tang manga bat me Jesus ni su tua ke jing ka kam. Bat kum ta aba kila wan te ki bri kila wan sop ak mi jonga aku tu. Kila wan sop ak mi jonga aku tu habang pe ki ngasusen ki em. Tenteng ngaso ko mangalong kum Joseph. Tengah masuk ke makalong tek kum Joseph akan mah bang pulik tian juble aman kasih man kapuan akan mah kum Joseph aku dona kata kapuar ke baki nyotli ki jap kelam kita kri jam ki beri ki uat chau sim paro bu ang kile Joseph un pun biang di pipi nang sedang lek kum Orang tangar ngai ko om iki om leleng o nga anyo utrai mo utrai la lek ka bahata man tai jim jupi anyo utrai mo te ki ong hoat ko nga anyo utrai aremu da ngim bu ya kan ka kam ha khamat utrai ngata hidup mentar 4 la fi ban 4 la te ban I karisal ka babiang te kum ta ki la ka ngo yang kum ta ki hoat to kong te kum ta ngap ime ha kata ka life hotre ba ime jan miru la pen long biang kata ka evening of thanksgiving kata ka ba krang anyo ba utrai ngi ba ku bless bon ko trai ko mengi doang ni pen sngau ha me ba ha bengi drive ime ngi jong trai ko me pelaj me sei me pelaj ki no Egypt na kari na ya ki khoni sar na kari da ka ktik ban bor men pen bet pen beng me om da ka no nei da ka om da ka bojo nei da ka bojo ba da ka ktik on bojo on la ban sop on pen bet pen beng horok kharam bat kum ta bat ngong ru trai hoi hadu mentar kim pat juo trai ka tutulop re ngong bat kum me pendap da kata ka mana da breng ki sau pau sngi sau pau miet ki khon isal ki don kri khla kum tu pendap ku pa ye kini nyong trai kini khandai teli ki bana tat ro ban yo ban mi ka official letter na ka office jangi ban aisha ki division ba pher kum tu pendap me ku pa ki dom thangan ha ki kiem step ukha undam ka bam kandak ku pisah kan yo mangam tip ku pa ma shane bi hamia mangtip bat mi don shibun kilat bat ngata lekot kilat re bat mi don shibun kilat bat kum tang isi sha ubele ule ya ka kamba bat ki don ki boni tu yang aki omba ni yo ku tang ong thank you Jesus ong praise the Lord bat kum ta kala long hado menta kini kisngi ngasudap eda ke jikimen ka ba khrau ka ubele ula lia iki ki kanai ti ki bana ki no ki na ki bang mala suban perkhat da ka bor bri om la suban perkhat ri ta ka bang supha be su utrai man si khmi be Jisu abai pi khot karpat nga abai pi pensau skot jang kum tarung an lek pi di sisa ubele da ban lek kita ki jikular ha ki em janga bar ki jikular ki kam ki jam ubele lo buat yang hang tu mangalong ka dau je ku ki babuan ki men siam beran kam ban lek kata kam ka jam bar mujua ka jing ka fu ka bakarpang ka ba jing ayu ka bakarpang ka de ka jan mian klei shu blei ba hakini khandai tli ki bana ha bangi phasha ki sam jang ngaru ubele urite ni kum ka yang ubele ai ni ka met ba ko ba khia imei ho idi diabetic patient Wai ngam yo syu ban take care je I ong la dai pang ong meng hak im don kata ke jing pang man ong ban rathia ni hak ban pendia hak take care ka bam ka di te kum ta ngala shule jing tre tum tu ngala shuni ong pai sadi ki dawai de bam ki jing mamoi ong to ning anyu utra kini khandai tli ki banai bang bun ka manga uble uriten daga kti kon boji kum lo plai mrawi iki nong I khun isal na kri je kum tra uble uriten yang hab ime ki kasam kam sim don kanu ka bor bam man ka bawan ban la ban yer thama yangi baman sim la ban tu ka ting ko jing khia baman sim la bantu e kanu ke ibu khoi beli pendet pen biang ha ka family jengi kam sim don kanu ke jing wet ha ke ni khandai tli ki bana ki yat be giranti o ka long shisha kata ka jing penya juble ha ki yang kasam je kita khandai tli ki bana ki lang babhangi ibet ya ka jing bha jubling ibet ba kam sim don kanu ka bangin la ngin bang ha ban pep tray ngi yo ban let ban pendep kita ki duty ya ke ni khandai tli ki bana ibet ya ka sang ti ble ka ba khrau bor bat kum jo imeru ha ki ni kisngi mai thoi epi ilale doctor la pha ban test I ong shulik test no ya kata ka ya undi kit ni jing ina ma yuat kan ni ka jing shit mat bat kum tang ong mei ngin pendem be hau trai ma mei yong ho ai tingi lai pendem hau trai kum ta la lek ban test se shumu lai ya kit ni jing me bak snam jing bat kum ta ban lek ban test ong jing pang ni stom phla de ban rem ha ni ka pon ma ka snam jing su kala de ban ja halor ka me jing me halo kit ni jing me bat kum ta bang lek shim ka report kam chin dan ke ber khoi klong normal la khamat jub le bang anyu ong mei anyu akini khandai tli ki banangi ibe ke jing bha ji Bat ngi be ka ji bhag ji se juling ong meng ong anyu kam sim don kata ka jing stom te be bangan hab da api pi apa dan kini kendai teli ki banai wong ayo ban let be ka kam ka jam te be ban pendep ban pen bet pen biang kita ki break beran kam ka jirap jonga ngasi anyu utrai bat kum ju ban sipun kot lingkot nak ni ka puan ka jirai sam ka long lai sat ro pra
atau mat batu kami butuhan mubatra ada sisa ada mat kum kaya mengahi dalam dia simet ngamat ya gaji long bah gaji istri ubleu lalek bah palat ya gaji yang menjabat kam ngam juklet ibu so pentairu baju support yang ikum kayeng bad yang kam ta maki kam gijam iju suduai banju somu kalau ski bakra kan ga janmiet mengasih ombai kublai sibun jisu kublai sibun nesh kemat ke basa gaji kalau ta mengin simania mani pan pan krai ble pan sumat gaji bah jublai ubleu long bakra sibun pastor gaji menjanga Ngai utrai unkurku, amata keburung jublai amben.